مرحبا زلیاس قراقز. نێزی 10-12 ساڵە ئەم وی کاری دکن کارێ خشر جلو بەرگێن کوردی دکانا مەی عول مەل خانا حەسەن پاشا vekiribû wek 10-12 sal berê û hewek kêfa me jî hat û wek cîkî dîrokî cîkî turîstîk wî şiklî me dest pê kiribû lê hinga jî turîzm sirkülasyonî jî baş bû yanî aborî jî nexerab bû war me domand piştî wê çend sala me çend şûbeyê divekir yek jê jî ev bû cîkê wek hûn dibînin ciyekî bi hewş e oda beş me çêkir vê konseptê min wekî din ji Hesen Paşa zêdetir me dest berhemên hunerî jî wek resim peyker çînî û seramîk ji beriya berê de ji xwe min xwendin û resim hez dikir ez normalde ji zanîngeha Erzurumê mezûn bûm me beşek ser tenduristiyê dikarim ê sağlık memirlû niha jî li Mardîn Artuqlê qeyda min hey a ser beşa zimanê Kurdî wek min got ji berê de min ji wêne ya ji ştê wa tiştê ku meriv dikare bibe efrîne ji berê ci wa hez dikir mêla min li ser hebû û ev hezkirin wek min da ceribandin pêşî min ji guhar muhara wek xişir dest pê kir min li va guharê me dikirî û me dixwet min li wan ir min got ma ez wekek ku ez jî dikarim vana çêkim heta belkî ez dikaribûm çêtir çêkim war ji guharekî dest pê kir û pişt re wek min got hemû xişira me çêkir îjar piştî demekê tu êdî çi dibînî tu dibê ka ez dikarim ji vêya çi çêkim yanî weke yanî tu kevirekê jî li erdê didî tu dibê ka ez dikarim ji vî kevirî guharekî çêkim ya jî gerdeniyekê çêkim wilo wek min got min ji wêne jî hez dikir îja min li ser wa wêne xêz kir bêtir tiştên folklorîk çawa em bêjin min mûzînek be tawûzek be ahûra mazayek be hem yanî min ji tiştê çê dikir min zewq distin wek hobiyekê û hem jî min pere qezenc dikir weke min danasîna kultura xwe jî dikir çawa mîtosek Kurdî ya jî evevîndarê Kurd min mûzîn turîstê dihatin vir wek danasînekê bû jî wek misyoneriyekê bû mesela meraq dikirin min mûzînkî ye war dest pê kir xebatê minî pebble hene ji xwe ez neçaşim wek wa kişandin li ber çem min ji xwe di şû kevira min top kir tabî beriya vê ji xwe ev huner heye min bi înternetê leqa hatibû yanî gelek berhemê xweşik jî hebûn min li wan ir min got sankî ez jî dikarim vana çêkim û min jî bi şêweya xwe tabî min çêkir yanî va kevirê yanî min nede hilbijart ema wan min çû bi kul kevir de anî pişt re min hişê xwe de tiştek distêwiran min digot zê diya bixebitin pêşî min distêwiran pişt re min ew kevir wek malzemeyek bi kar de anî ez neşaş bim tiştîne xerab derketin meydanê lê aniha wek çawa ez bêjim di sal e ji ew beşa pebble min tiştek nekirî nizanî wek çawa bim wek wê qrîzê hîn nehatî ya jî ew fikirek ew sêwirandinek nehatî bêtir girêda wî ye yanî mesele di kevir de jî naqede pêşî yanî gerek fikir bê pişt re berê te bide kevir tenê li gorî min amûrek e ev jî ev kevir jî yanî tu ji derve lêrê tu qîmetayê tune piştî tu tawûzekê li serê çêkî dibe huneriya jî qîmet dibe ya mesela cananek ji mezin çima tu pisîka çênakî ez dibê me ji bo çi pisîka çêkim hinek belkî hinek ji pisîka hez bikin lê pisîk li her derê çê dibin wek min gava jî ji wir got min got ez tenê ez nabêjim ez pisîkekê çêkim pera qezenc bikim ez dibê me ji xwe tawûzekê çêkim hem kultura xwe bidim nas kirin ji xwe çend qurûşa jê qezenc bikim arman ji tenê ne yanî bazirganî ye ji ber wî havî ez tenê tiştên kurdewarî
حتى نيكاربم از تشيكم يعني تشتكي كردواري يعني نتشتكي كردواري بجي يعني بهواي كده تشتكي كردواري جي سرداكم يعني نظام يعني حتى نيسكاربم يعني ز وقت مقول تشتين كردواري خازم خفتم دلي مني بابل هاي بيشنجهك بابل أجذكم اللي حتاني هاي شش قباتين تاني يعني وقت ما برا بيسي حبيت فيلم از فكرم يكم يعني الفر أنا أظن الفيالي وكي بيشنجه كيس خازم بكم من الفر نديتي لا مدي نديتي كيس بيشنجه فكري هاي أنا أب سر بابل فكرك مني واهي اللي أنا نظام يعني استرال ومياجي لكي تشتكي من النظام مثلا زبا كبريس رسمها سرشتكم از چمش خود برچماتينن اظن مثلا كبري برچمانه كبري چمي ديزنن استيني مو اندشوم پشتی دشوم يدي تشكي ماسيام هبه ياجي زوج او دقائق بخواز مسشب خبتم مزيد خبتم ياجي الجوري فورما كبر مثلا اف كبر بلكي ندبينن دريجوكي اهورا مال زايد تيت باش بجيد به الجوري فورما كبر جي او دقائق الجوري نظام الجوري جانا مشتري بلكي سباريش بياجي از شب خواز مزبي تخبتم مثلا اف كبري ميردين هفالك جمراني بو وها هناكي قردو مردونه لك كيفام قال لك جوار هات از بتشكي باقوش شايكتكم باش رزدي سان تشتين فولكلوريك سر دخبتم وجيت كيفام برجوارتين انسانه ما براسي هنا نهاتي او استك شواز بيجن وكاربه براب هنري بده هين مخابل نهاتي عند خوندن يدجي همان تشتين يعني شوا خوندن كان بحسكرنا هنري جي هناكي قلسه يعني كرين كيمه بيتر تابلوي مزنده ليوان تشتي واري بچوچك بكم بيجنوك دياري ياجي كاربه همان راجني ببنش خوبه دوات شتاده يعني تشيتره وبلا بچوچكن ونبر بهانجي يعني تشيترتي فروتن وتشيترتي ناسين مثلا موزينك مزن فروتناي جرانتره لجوان سركه بريكي بچوچك وبريكي بچوچك دفروشي زوترتي فروتن و ناس نكجي زوتر ناس مثلا هر کسی نکاری ببی تابلوی مزنشانی بدیه حتی یواری تنکاری انرژیا خوب دی هر کسی آنجا یکی جدی بهتر پر انرژی که بدیه دزبری های وقت شته بچوچک انرژی جی پر نخوازن وقت دیتینی سر معسا که ایتش خور لین را ناس نکت جرد بیجی وقت مگوت یعنی تنی سر وقت بازرگانی بجد دفع مرة نفكره تي دناسن جي حز ذكن جي كفامته وهربك سيتشل دقيقة مدسين وقت مجوز دشوم رسمي خود سرشي ديك مضايقة بواغ ديك بشرة فرديك ديك جبوي بباريزي بهربكي هراكي من قلق تشي ذكر من بيكر ميكري بچوچك تشي ذكر و شعر مثلا هنيك مملغي مهبون جاه شابا شي ذكر نظام تديمني واقرت نقرت يعني من جوي دارگرين كي شكر بو قوداوي وبوري ويجي پنجه دارگرين جوا گجوم مربي خباتك نيوار جي هي حتى يعني بيتر زان هل سر كبراز سكنم از براستی دوی من بی جیم مزن دوی پاندمی ابدو ساله hemen pandemi izler pandemiye sirkülasyon sıfır bu. Az hemek ilser aboriye sekinim. Ku demamen parbe u peduviyame be tişteki tune be aboriye tune be. Azın garudne ne tişte dile xoda derbas vetçik. Bra ne yefrotum bla tişteki iznu şeyim le bla ne yefrotum. Bra ne gambe yani ne gamam be. Teyit frotum ne yefrotum. Gelek zarat tişteki xoşu giz na xozum foş. Bunu bla koleksiyonamle. Ku gavani peduviyame be aboriye tune be. Ne problemi? Swar tiştel gori dile xoşu. Yani ev dakika az بخوازم تشتي بكم يا جي بريزات شبه مازال شفروي بخولم لبلا كو بدويا مره وابوري هي جي مازن كريبي هنم فاتوري هنم ازان هم بيتل سركه برسكم براتيك زو تشي دكم و زوتر دكارم فروش